Juče sam u Arenu 7. Vidite, sad je drugačiji je snimak. Inače instalirajte Du Screen Recorder zato jer kida. Bolje je od Du Recordera zato jer je veliko sranje, neće snima zvuk. A Screen Recorder naravno. Kao što vidite, ja sam Arena 7. Sad sam ušao. Sada su challenge-evi, nema više onih... Oprostite. Nema više onih, kako da kažem, challenge-a, ima i samo ovaj običan double elixir i to je to. Danas sam dobio ovo sranje. Ovo. To. I to me jako nervira. Ja to neću da koristim. Ovo mogu da dobijem. Najviše volio elektrolizma i Sparke. I ovog. I njih dvojicu, njega i njega. Inače, ljudi, subscribe-ite se na kanal ako već niste. Stavite tamo link i subscribe. Mi idemo u klub meču. 2 u 2, zato ne mogu da igram ovo. Inače, nijednu karticu nisam dobio za Arene 6. Ima i faul. Kaki faul? Bacamo. Zatim još jednog princa. Hvala, hvala. Idemo... Ne, bre. Zep. Dobro. Hvala. Gdje ste pošli? Ćaćo Bosanac. Šta ćemo sad raditi? Neka ide skoro. A baš skida ova. Sketar. Inače ovo ukratko, samo onako radi. Da jedan video, pošto sam ušao u Arenu 7, da se pohvalim. Izvinite. Inače sa nama je tu gospođa AGTV. Valjda se tako zove. Evo Vič. Moramo protiv ovih minijena nekako. Opa, 10 pošli Ćaćo Bosanac, sam rekao da ostanete kući. Idemo. Što me nervira ovaj eliksir. Zato jer pije sir. Bože, tata ovak igra pije sir. Ne, ja sam vespitanko. Zebam sam vam, ajde ljudi. Idemo mi dalje. Musketara na neko leza. Naravno pa nisu stavili 20 musketara pa da nikak da se igra. Smej se ti. 100%. Ti djava. Vidi 4 musketara. Šta se, koji sam ja u Srbe? Vidi ti ovo. Nema ljudi, mi smo ovdje pali. Što mi volim, pokažem srednji prst. Ne znate kako. AG, ti mi upadaju unutra. Ne bre. Što volao Valkirija da ih jednom zadovatne jednom za svakda. Te minijene pogledušice. Opet Lambrdijak. Opa, Inferno, gdje si pošao? Dječko. Inače, Inferno, drago vam je, kako da vam kažem, pokretni... Inferno Tower. Ja, majka ti se napila droge. I ti tvoj vizel. Odjednom počela kiša da pada, ja sad nema nikakve logike.
Pišite mi u komentarima neke komentare, pošto da odgovaram na pitanje i odgovore. Pa zato, znaš kako to ide. Zezam se, znači, eto, prva runda izgubljena. Mnogo smo loše odradili ovom. Ništa ljudi, vraćamo se nazad. Sam dobro upalim kameru. To bi bilo to za epizodu, vidimo se.